Kok malam mimpi ngabur Dut. Ngabur tengki parana. Dari saking tengki na, engko apa ngerasa bisa nyarga bulan ben bintang. Apa teh yo? Tak tahu tuh. Ada. Cak nangkok mik ngabus di kersok nales saya tahu. Ternyata Ketemu juduna wae tuh. ongguan buat Dut. Di mana tahu? Ya engko oleh nama macam-macam Google AI tuh. AI. Cak nangkok mik kau si hajar kasih ahli. Mari nah akan chat GPT. Tapi bisa jadi kia Dut. Soal langkula sedengan gagal dalam asmara. Pola setiap bakal tak temu abang setetio. Resna mula bentika ampun tak ada jalanan. Dor. Ngolok engkok benar Dut. Ambu son lah karaman mbak nanti seleb. Siapa jera Dut? Putrane ki Pat li jero ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, udah tengok ongko anak abah. Thank you, Ba. Beremah. Lancar buat ngapti naik pun tukar. Thank you, Alhamdulillah, Ba. Tina cek ko sibit abit edina. Pokok mare haul eko na bibik na mangkat boleh. Mun la mare deki tugas epon tukar. Tina sengko aja bisa tibi kaki ai. Thank you, pun, Ba. Kasak pareng kas kelutas sa. Mare na pas ngateraki pes se ke bibik na. Bunce kalau pae ni permele aing yo. Thank you, Ba. Buat nama rese bensin sampai dana chat. Tahu sana bawa banyak ki, mari boleh beri. Mata toman nangaling kok kajura Dut. Jura monduk mulai kene Dor. Satya ambula munduk ke. Kabar iya Dor. Kengki ngabdi sementara. Arwah mak bisa bereng pocet. Pocet lambang ngaji di kiai. Roa ponakan nake Patli Dor. Sapopuan Benwati. Oh. Watinya mana? Boh. Dor. Tak nangal atukon. Wah, ya anak-anak Roa. Engkau tak janji ya tapi we. Satya juga kening polana. Engkau sebenarnya sih alaku. Jangan mari asar, iya bisa lah su. Iya mau mangkat mari asar tebet ada orangnya pasar sur. Marah cina aja alaku helu sur. Poleng kok pes sedikit ungkep tahadok mentak tuli ka belimbe. Ah, nyuruh orang cu alaku Arya. Saya tahu juga gintalan. Sangkum coba nakan teko lenang kok si sare. Rakera borong polen alaku buat nasari sur. Iya 1 juta ka 1 juta setengah jura we. Jadi ya galak mantap lah. Neser kau nang kok.
Ya dinalah aku Sur. Cok mulai mon parlo sekali mak bungu-bungu tasik bener. Labuk napo leten. Tandi kanca yo salin apa? Iya. Apa nari ya buat nasi tandi kanca, makanya main malolo mon kok. Haha, ya tina jeramain lah terus kedua. Pada tak ada bini lagi ya? Bok nah atur tak erokat sekali cilin aja Sur. Mak ngaseplak mau naja cabun situaan. Mari lah we. Jadi saya yang tepak kasih komat. Sambil buat nagia re. Dari kikini ya curi roco. Bila saat yang lo. Mari nunggu pina. Oh iya Ngku Sur. Ada apa mau natur ngaterakin kok ke pasar Rembe? Kan tahu. Tak tahu mau sih ngucap we. Lah coba tanya tibi bana. Ada apa Sur? Tawadur bana we. Tak keneng kebayi bantuan orang tua sekali. Mak aku sibuk. Nah, engkau minta terakhir, minta kau nek karo mana curug. Alasan saya budak. Monsoro minta wis asaran bentukan minta nawer kewer. Cek singan benih anak tibi, empopo kata kerpotong mon. Tak kira menang buat Sur. Tak jeri anak. Sokok satia. Iya Bok, nak kurang didikan ada di kene Sur. Mun satia telat lah. Anak dia pada nata tamenan. Mun ki furu tombu lemes perlu amara apa bisa. Bila lah raja malarat. Perlu paksa benih norok malah potong si bodoh. Iya engkau apa ngerasa we. Aba-abanya anu profesi diri gila mbak. Saya kurang bekto kan ku ya didik anak. Bila marah satia. Kasta si bodoh pun. Assalamualaikum Pak Haji. Permisi aku permisi. Sengaja aku datang ke sini ingin melamar anak Pak Haji. Patli. Demak mana tuh? Ala betul. Apa jore? Kurang langsung kok pote marah kalau juga sangkura lah boto. Iya mengak engko. Cuk biasa anak buat nasa benar marah tukang ronda bagian na. Iya saat tiap ada santri siap beli ke pondok. Demak arah. Berdemisi rahasia Pak. Tidak cukup si urus lancong. Sepenting atur kan tak macam-macam. Dur, marah lagu nonton koyok, ke pasar Rembe, engkau beli ambek Dur. Aduh, sapurna ongku ten. Engkau geng kabur ongku. Jadi minta terkepak we. Beremah, tahu TV beneran. Indak bodoh yang apa cek? Bodoh teh, mun kuna minta sedungo dungo na kun bodoh. Halo, apa Dur? Bodoh di matretan. Syah, mak puruan na bona taretan kang kok. Bodoh di mak kok. Ari ya bodoh tukunnya 2 store. Di sebelah nambah lebih cap piro. Patros apa-apa kok. Terus jadi dulu ya. Bodoh perlu nang kok. Perlu apa? Cet, ada yang ngeki ngalak ka gudang cana. Beremang, ngantos siapa nyera ke toko lain? Antos sekali piti. Ke toko lain ke ampu liar. Iyalah. Tresna mula bentika Ampun tak ada jelana Benih karena tak tresna Sampai bulan
Perlu apa bu nah? Iya tak ada cet. Abit ngutan nemu bu nah. Mungkin minta rokok cuci ya Dur. Kapurung kok. Benih jeri ya cet. Engkau memberak rokok banyak. Kini engkau perlu lain selain jeri ya. Apa? Jeri sapu pun abut nah ya. Iya apa? Kenalan bu nah. Lah jangan kena pundukan. Iya nyok cet. Engkau tanya perak. Benar melihat apa dan cet? Meliaing Dur. Banyak ya. Ludus. Apa malah nancing guna ngurus? Astagfirullah cet. Meliaing dudus sepupuna benar benih tolongi malah menyaman jadi yo. Di mana tanggung jawab bebanai kocak seorang lelaki? Kasak tolongi, cengeng. Kayak bedem adik. Katang Mas Hedi, Mas. Oh. Ahmad Aliandu Ferdinand Sahreza, Pelok Adur. Wati, Mas. Mau PT oleh kesana pak? Atau kan dulu tolos? Boh, bener-bener kayak Pak Cet. Boh, iyongku, mak bisa yo. Mau tak bisa ah? Ya bisa lah, manusia aja bisa sakit. Beremar ya, Cep? Ya udah usah tembel ti, tuang tembel jauh. Marari ya Cet. Tinang ko nga terawati, bener-bener tempel gitu. Jadi bila lama mare buru kone. Bola, Mas. Tak nyaman tel-kentelan benih muhrim. Riki sangkuni benih benoreng. Yung kudur, apa po lewati ko dyan na baci? Iki belum mawas. Iya, cari benih kasang aja, on saya tel-kentelan aja. Perkara mudur. Mas keben be nih kocak sapopo, monator aku hukumku, tak bisa jo. Tapi berhubung be bisa lebih percaya, orang tak kira rasan, ben yang kapra. Iya, engkau mata berbeda cet. Muntanda, tidak tak masalah. Terus angkok. Mas. Bener nih telepon tongkok kan? Iya lah dek. Engkau paling tak tega ngabus nih benih kesusahan. Ya marah mbak namun nih telepon tongkok. Aing kibaki, kok ngibas sepeda na mbak nah. Beremah. Iya mun bisa apa entora. Mun tak bisa ya tak apa. Iya lah mayu tak apa. Kau nih ini ya Jat? Iya lah ti. Yang lima bener kan? Dari kona Mansur mal. Ya cek ke pasar man kok marina tak endok pulana jurungan kerap setia. Anu apa ke pasar bener? Lah mbek ko. Aru angku andi mbe jual lah. Ongkur eh. Marah tengku mi cocok ka bener?
Jurah atur kan ya teh. Iya mal. Si bini jurah siapa tahu bu nih. Mun si bini robot anak patli teh. Aduh, mak got atur jurah. Surah anak lo tanda aja kengkok. Mari namanya cewek jadi. Jurah burung mah konsep daya mak. Dingin nuro bunte malah jurah. Bucin paling jurah mal. Mak ramen kombi na. Mikir atur bojo apa buat saya oleh ambil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lin? Ya Bedawati, Lin. Wati. Ya maraden atau Jo? Mana bila na pati? Kelak buru pi. Yang sorong atar laki aing ben pese sarang abah. Oh. Siapa lah laki riati? Buat nama bareng ria. Tahu ningki aku lebih. Apa narati? Mak bodoh ngibakan tak tahu cek siapa. Cek ban saromben mbak nati. Kini ka. Kau lader, Fi. Kandidat calon tunangan Nawati. Sapurana mana bidadakan. Kau lecet lakar lelaki saya tak banyak basa-basi. Srek, ngi langsung kenalan ben keluargana. Antos gelu. Buat nak kentelan ben orang riati. Punten man. Kini ka aku naku aki aing dari budi sampai kanja. Boh, patenang man. Kau leni kau ning betes ada dalam laki bini. Siki beni muhrim. Tak usah kau beter sebelah. Abid buat nak kenal ben Wati. Buru gelok man. Sangku nak kini ka kancana pocet man. Kau udah kan jaya tera pocet. Saking ban na pocet kempes. Akhirnya nih kasih niat apa bentuk kau udah sampai kanja. Iya kalangkong buat nala bentuk cong. Tapi cuman Satya malah arat berdering apa bentuk hun coma-coma. Apa boleh buru kenal? Engkau tak banyak apar semon, langsung ya tanya. Buat nanti karep kawati. Engki man. Terus tahu wah bermacara nang lewati. Engki. Marati norong kok kada por. Pom boleh dinda bakna. Aceri kok kirim sum. Cana bener tau. Marah. Sorry pi. Katina apa cara naman? Wati ria anak naga acipat li. Engkau yakin buat nala tahu. Dari kana epa mondok, epa ngaji, ben epa nemba ilmu, khusus ilmu agama. Ka angku ngau lewati, saya jelas buat nara kau tuan di sango. Aduh, kene ka boleh. Kau lo mun sangu tak andi man. Sebenarnya si karo ku aboy kadung posang. Usalip nyalip di nepak. Pokok mun masuk ke urusan tunya, kau lo dedep kadek nih kah? Beni sangu jeria saya maksud engkau cong. Tapi sangu si hubungan na ben pengetahuan ilmu agama. Bek na tahu lah kak yo, katuan apa jong. Boh, oh ning kula. Jaring kula Islam. Apa jeng tapi yo? Engki colak-colak roman. Lah, iya jeriana. Ngaji hafal surat apaan, Ben? Fatihah musukulhu man. Astagfirullah. Kayak bang ngaji lah mbak Ben jong. Boh, ngaji ki ya man. Keng kabunyan ning ku film Kamandanu, musuh mak lampir lambok. Iya marari apa? Saben manusia dan dihak kang kui milih jodoh. Ben sakap bina kek laki meler ota betunor.
Pakun teruan di abini si fokus atena ben soleha. Be na andi karep khawatir ya pantas. Tapi kok tunggu koraki ben kabedana ben na tibi. Satya mun pacet be na terong oliawati. Ki beda kesempatan ka be na ka angkui mecek pengetahuan. Ben beda na ka angkui bisa teti calon nawati. Paham maksud engko be na? Engki paham man.